Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه ثم بعد Алам жаратқан Аллах Таала мақтаулар пайғамбарға дуа саламдардан кейін урматты мұсылман бір туғаным Аллах Таала өзінің барлығына билігіне иман келтірген бенделеріне қайырылып мындай дейді: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. O Allah'ın barlığına bilgine iman keltirgen bendeler, özüne işenip iman keltirgen Allah'dan korkup dayım tüz çındık sözü söylögülü. Allah'dan korksoңор, çındıkты söylösöңөр Allah günöңөрдү keçiret, işiңерди оңдойт. Kim Allah'a jana paygambarga baş ise al eң жогорку жеңишке жеткен болот. Урматтуу мусулман бир туган пайгамбар алейхиссалам өзүнүн хадисинде Abi Umame el-Bahili деген сахаба риваят кылат. Кала сами'ту Расул саллаллаху алейхи ва саллям якул, пайгамбардан мындай дегенди уктум дейт. Ким угуптур? Abi Umame el-Bahili. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah shafi'an li ashabi. Kur'an okugula. Kur'an kıyamatta Kur'an okuyan insanlardı şafaat kılıp kolдоо үчүн бейишке алып кирүүгө келет дейт. Соткаң жардам бербейт. Соцсеттер сага жардам бербейт. Урматтуу мусулман бир туган, Куран менен болгон мамилең кандай? Деги эле Куран окуганды билесиңби? Өмүрүңдө канча жолу окудуң? Канчалаган болбогон китептерди окудуң? Марксизм, ленинизмди. Канчалаган болбогон калп сүйүүлөрдү окудуң? Аллахнын кереметтүү Куранды качан акыркы жолу окуп болдуң? Кураныңдын үйдө коюп койгонбуз. Үйдөгү Кураныңдын үстүн чаң басып жатат. Телефонуңду күнүгө 15 жолу арчыйсың. Телефонуңдун үстү таптаза Кураның чаң басып жатса, сен Халик Аллага эмес, махлукка муктаж экенсиң. Алла менен байланышпайсың. Махлук жаралгандар менен көп байланышат экенсиң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Абдулла ибн Амр ибн Ас деген сахабанын баласы Абдулла, Аллах Таала атасынан да Абдулладан да разы болсун. Анна Расул саллаллаху алейхи ва саллам кал: "Ас-сияму вал-Кур'ан яшфа'ани лил-абди яумал қияма." Кыяматта Куран менен орозо бендени шафаат кылат дейт. Жан сакчың да, кошомотчуң да, өмүр жолдош эч ким сени келип, колуңда жетени бейишке жардам берип киргизе албайт. Кыяматта сен эң муктаж болуп турган кезиңде Куран менен орозо сени шафаат кылат экен. Куран менен орозо сени келип колдойт экен. Не дейт? Якулу сиям, орозо айтат: "Я Рабб, манa'ту ат-та'ама ва-шахвата бин-нахар фашаффини фи." Ey Rabbim, бул бендени мен орозонун күндүздөрү кумарыдан, тамак-аштан, суусундуктан тыйдым. Бүгүн бейишке алып кирүүгө мага рухсат бер дейт экен Аллах. Аллах Тааланын астына келип орозо. Ва якулул Кур'ан, Кур'ан келип айтат. Сотка эмес. Кур'ан айтат: "Манa'тухун-навма бил-лейл." Түнкү уйкудан калтырдым дейт. Сериалдар эмес, футбол эмес, бокс эмес. Кур'ан айтат: "Түнкү уйкудан калтырдым. Фашаффини фи." Ey Rabbim, bu bendeni şafaat kılууга мага рухсат бер дейт экен. Кал пайгамбар: "Фашфа'ан." Кур'ан менен орозо шафаат кылып бендени бейишке алып кирет дейт. Кыяматта урматтуу мусулман бир туган, сенин күбөлүгүңдүн да пайдасы жок. Креслоң канча жогору болсун, пайдасы жок. Соткаң канча кымбат, iPhone 10 болсун, башка болсун, пайдасы жок. Кур'ан менен орозого бекем бололу. Рамазан айы Кур'ан түшкөн ай. Инна анзална фи лейлатил кадр. Лейлатун Кадр. Кадр кечесинде түшүрдүк.
Ve ma adraka ma leylatul kadr. Kadir keçesinin kanday kadir barkın bilesin mi? Ve ma adraka sen kaydan bilmeksin deyip Peygamberimiz. Allah özü bayandadı. Leylatul kadr hayrun min elfi şahr. 1000 aydan jakşırak keçe. Al keçem nege jakşı? Al keçede Kur'an düşkön için jakşı. Kur'an düşkönü için oşul keçe başka keçelerden ulu. Keylingizler Kur'an okuylu. Hurmatlı Müslüman bir tuğanın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunda deydi. Selasatun la turaddu da'vatuhum. 3 adamdın duası Allah Teala tarafından kaytarılmaydı, kabul kılınat. 3 dua, 3 adamdın duası. As-saim hine yuftir. O roza tutkan adam oğuz açar kezinde. Jeke özün için arzubagan baylık, beylik bir nese suraya örbe. Men lem yahtem bi emril muslimin feleyse minhum. Kim musulmandardın tüyüşüne köngül burbasa alalardan emesti. Yeryüzünde kança japa çekip jatkan, hukuku tepselip jatkan, kanı tökülüp jatkan musulmanlar var. Zalimlerin kolunda mazlum bolgan musulmanlar var. Oğuz açarda musulmanlarga dua kıgıla. Allah alarga da erkinlik versin, iman versin, boştonluk versin. Musulmanlarga köp dua kılalı. Birinci, oroza tutkan adamdın oğuz açar kezinde vel imam el adil. Adletli padişanın duası. İmam degen meçitteki imam emez. Ar 10 adamga jetekçi bolsa da adletli bolgon jetekçinin adletli bolgon hakim bolsun, adletli bolgon gubernator bolsun, adletli bolgon jurt başçı bolsun, adletli insandın duasını Allah kabul kılat. Ve da'vatul mazlum. Hukuku tepselgen, japa çekken, mazlum bolgon, tayanar Allah'tan başka hiç kim yok. Mazlumdun duasını Allah kabul kılat. La tadlimanne ve lev kunte muqtadira. Kudretin jetip tursa da, beyligin bar bu, baylığın bar bu, küçüğün bar bu, can sakçın bar bu, hiç kimge zulüm kılvagın. Fezzulmu ukbahun nedem. Zulümdün artı ökünü olur. Sen zulüm kılıp, uqtaysın jirgap. Vel mazlumu muntabih. Hukuku tepselgen adam uqtay albaydı, ilap çıgat. Ve aynullahi lem tenem. Allah'ın közü hiç kaçan uqtabaydı. Mazlum, hukuku tepselgen adam dua kılgan kezi. Dua degen bu kargış. İçinden Allah'ım tayanarım yok, akımda alıp ver degende. Mazlumdun duası asmanga kötörülür. Asman eşikleri açılır. Allah Teala la ansurannaka walaw ba'da hin. O bendem birazdan keyin bolsa da jardan berem deydi. Keçiktirişi mümkün. Yok. Al unutulup kalbaydı hurmatlı Müslüman bir tuğan. İnne lis-saimi 'inda fitrihi da'vatun ma turad. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, orozonun oğuz açar kezindeki duası hiç kaytarılmaydı deydi. Abdullah ibn Umar oğuz açar kezde mınday dua kılçı ekan. Allahümme inni es'aluka bi rahmetike elleti vasiat kulle şey en tagfira li. Allahümme ey Allah'ım inni es'aluka men senden sorayım bi rahmetike senin merimine rahmatına tayannam. Elleti vasiat kulle şey senin rahmatın bardık nersenin kenin. En tagfira li meni keçirgin. Şo sen merimdülük kılgandardın katarına meni koşkun. Ey merimdüleri bardık nersenin kenen bolgon zat senden soranarım meni keçirgin. Zehebe zama çankıgandık ketti. Vebtellet ruq tamirlar su içti. Ve sebetel acr inşaallah Xuda kalasa o soğumda aldım dep dua kılatıken. O rozda şunday dua kılas. Allah'ım menin günömdü keçirgin dep. Rahmatını algın dep. Lisaimi farhatan. O rozda tutkan adamın iki kuvaniçi var deydi. Farhatun inda iftarihi. Oğuz açkan kezde bir suyunesin. Ve farhatun inda liqai rabbih. İkinci kuvaniçin Allah barızga nasip etsin. Allah'a jolukkan kezde kuvaniç. O rozda tutkandarga beyişte Rayyan degen eşik var. O rozda tutkandar Rayyan eşiginen beyişke kiret. O rozda tutkandar kirgenden Allah eşik javlat. Andan başka hiç kimler kirmeydi. Allah barızdı orozoz menen kıyamatta kuantıp Rayyan eşiginen beyişke kirir nasip etsin. Aqulu qavli hada ve estağfirullah li ve lakum. Bu sözümde aytıp özümün kemçiligime, cemaatin kemçiligine jaratkanга jalbarıp istiğfar aytıp keçirim suraymun. İstiğfar aytkıla, tövbe kılgıla. Tövbenin istiğfardın kabul bola turgan kezinde jerindesiңер. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve eşhedü en la ilahe illallah veliyyus salihin.
وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Алам жаратқан Аллах Таала мақтаулар, пайғамбарға дуа саламдардан кейін, урматтуу мусулман бир туған, мусулман халифалардан, жетекчилерден Харун Рашид, адилеттүү падиша, жер шарынын жарымын башқарып тұрған әділетті падиша. Мадина Мунаввараға келді. Қайда келді? Мадина Мунавварада пайғамбардың мешітінде имам Малик, Анас ибн Малик деген имам сабақ өтеді. Ең заманындағы ең ұлы падиша. Мадинаға келіп халифа бардық мұсылмандардың үстінен. Имам Малик өзіге шақырады. Маға келсін, сарайыма, қасырға келсін дейді. Имам шын жүректен ишенімменен ұлы пайғамбардың мұрасын алған имам халифаға айтады: илім алғың келсе келесін, илім саға барбайды дейді. Ла такун аувал ман яда иззил илм фаяда Аллаху иззак. Илімдің қадір барқын төмендеткен падиша болбоғын, Аллах сенің қадір барқыңды төмен қылбасын дейді. Аслахакаллах аннал илм ю'та ва ла я'ти. Илимге келінет, Аллах саға игілік берсін, о падиша. Илім саға барбайды деді. Имам Малик мешітте сабақ береді. Ал өзіңіз сарайына шақырайды. Аллах саға игілік берсін, Аллах қатаңды оңдосын, илім барбайды, илім керек болса келесін деді. Илимнің қадір барқын ылдыйды алтқан бенде болбоғын, Аллах сенің қадір барқыңды ылдый қылып қой болсын, төмен қылып қой болсын. Бұл сөз ұққаннан кейін әділетті падиша мешітке келсе, мешітте болған жамаат, имам Малик пайғамбардың хадисиден илим сабақ өтіп атады. Имам Малик келген кезде бір қошамотшылары ешіктен кіре берішті, астына стол қойып отырғызды. Имам келген Харун Рашид қошамотшылар жан сақшылар қойған стөлге отырды. Имам Малик аны көріп қалды отырған. Ел қатары жерге отырған жоқ. Стөлге отырған көрді да, жаныдағы шагирттерден сұрады: не теманы айтып аттығы еле, сұрау қандай еле деді. Жамааттан біреусі: даратты сындыруучу маселе болып жатты, даратты нелер сындырат деген маселеде айтып жатабыз деді. Жоқ, теманы башқаға бұрам деді. Тема таваду, кішіпейілдік жөнінде болады деді. Не жөнінде екен? Мен тавада алиллах рафахуллах. Ким Құдай үшін төмен болса, башысы Аллах аны көтереді. Ва мен такаббара лиллах вадаху. Ким Аллах жолында текеббир болса, Аллах аны қорқылады деген хадиске өтіп кетті. Харун Рашид түшінді. Сөз есін тапқанда отырған күрсісінен, үстөліден түшіп жерге отырды. Мұсылман бір туған. Иннал илм дин. Илим бұл дин. Диніңді кімден аларыңды қарағын. Илим шайх Гуглдан, шейх неттен алынбайды. Ағай шеніп болбайды. Аға әркім әрнесені қоя береді. Бүгін тілекке қаршы шайх неттен, шайх Гуглдан алған алымдар көп. Шариаттан бір нәрсені сұраған кезде 10-15-і жауап бере қалады. Кеспем не болбосын. Алланың динінде урматты мұсылман бір туған, فَمَنْ أَحَبَّ кімде кім бір шар'i мәселені, аят жөнінде, хадис жөнінде, шариат мәселесini сұралғанда жауап беруден мұрда, ақырет таразасын өзіңді салып көр. Алланың алды қандай десін. Абу Бакр Сыдықтан келіп бір аяттың мәнісін сұраса, егер білмей қата айтып қойсам, қайсы жер үстіне алады, қайсы асман мен астына алады, қорқам, білмеймін дейтілі. Бүгін тілекке қаршы әр бір адам біле алымда шариаттан айтса айта береді. Андай по-моему дейді. Шариат по-твойму болбойды. Менімше де, сеніңше еш қачан болбойды. Сен Құранда таныш тамған жоқ. Сен не шариат жөнінде сөйлейсің? Имам Малик рахматулла алейден 48 мәселені сұраптыр. Пайғамбардың шарында төрелген. Пайғамбардың мұрасыменен чоң қойған. 48 мәселені сұрағанда 32-сini білбеймін дептір. Бүгін білбеймін дегенде айып көреді. Білбеймін десем пазар болып қалам, башқа қалам деп. Урматты мұсылман бір туған. Білбеймін деген илімді алғын.
Bilbeymin degedin mi sen bilet ekensin. Şu bilbeymin deb үйreniş gerek. Bilbeyt ekenmin, keçiresiz, qarap көрөйүн, сурап көрөйүн. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, мен айтайын дегеним бүгүн тилекке каршы орозо маселеси болсун, башкасы болсун, кайсы кесиптин ээси болбосун, баары эле чыгып алып шарият сүйлөп калды. Мен азыр маетте чыгып алып медицина жөнүндө сүйлөсөм, не дейсиңер? Дамыланы чилиясын кылыш керек, окутуп коюш керек экен дейсиң, туурабы? Мен экономика жөнүндө сүйлөсөм, башка жөнүндө сүйлөсөм. Анда сен эмне? Өзүң агрономсуң. Анан шарият сүйлөйсүң. Сен өзүңдүн кесибиң башка эле. Тордойдо соода кылат, динден сүйлөйт. Журналист динден сүйлөйт. Урматтуу мусулман бир тууган, динден сүйлөштөн мурда ахирет таразасына бир өзүңдү салып көр. Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Билбегенди билгендерден сурагыла. Билбеген нерсени билгенден сура. Тишиң ооруса сен агрономго барбайсың го. Шариатта ушундай болот. Урматтуу мусулман бир тууганым. Туткан орозолорубузду Аллах Таала кабыл кылсын. Кылган ибадаттарды Аллах кабыл кылсын. Баарыңарды угучу бенделерин кылып уккан аят хадиске амал кылып насип этсин. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.